ngasi phone ki bisi phone dagi maru ebi I pauksun khonggo saraga Manipur top channel ki maike digi myamna thamjagi ahan bada hoyalan pawda phone ki bu mapalang ki pawng tang hana myamna thamjagi PSI recruitment wathok kamari lainana Karnataka gi ADGP Paul CID na fakhre Police Sub Inspector recruitment gi wathok ki matang na thijaliba Karnataka CID na Nanthoktui numita ADGP Amrita Paul fakhre State adu ahan boina ADGP ranking officer ambu phakibaduna political circle kharada nungnang ba ponki sourcing matungina watho aduga mari lainana hana khangnaramdaba kaya khanglakpaga loinana sienaba anaba misakya khangnarakpa yai hairi mangaraksu boina CID gi office ta lakhiba Paul watho aduda CNA haibasi khanglakhibaga loinana phakibani police na maku medical case amagidama boarding hospital pukhi madugi matungda court amada putholaga makhataba investigation gi damak matam khara makpu makhoi gi custody da thamgadoribani CID sourcing hairi madudi senior officer sina mayuknari basar singa sima ki office ta pakhumse sing sem saba ekui singna namtha ki thaba du pangthok pada mateng pangna ba examination center sing finalize tawba masum candidate singbu Bluetooth amasum device exam manung sizinaba mating pangnaba sitting arrangement sing langhan khiba sini PSI gi watho asida CNA haba khanglakhibaga loinana handakta Amrita Paul bu transfer tawkhibani mak watho asida CNA haba ji khanglakhibaga loinana ADGP office ta senior IPS officer R Hetendra ADGP bu maki muhta posting pikhi Aibe examination da candidate lising yang khaiga mari hena sarugya khiba sub inspector Tonglaga nifuga manga lawga mari laina ba watho aduda BJP gi lusing ba ma oiriba Kalibari district gi Debiya Hagaragina madugi kingpin ne haina maral si belaikrabani watho adugi matangna Paul bu maral si di baduda mahakna phamkun ga manga gi lupa lak kunthra lawki haiba yauri CID gi stud singna hiramasiga mari lainana technical evidence punamak khomgatki amasum farba police officer singna ma watho aduda CNA haina phungdoraki haina su pausna palakli atopa pawamada Tamil Nadu da ahan ba thawong sing chathaba hengalaglabadi dictator ama oina thabak torogani Chief Minister Stalin Tamil Nadu da ma ki sarkar gi matam da aran ba thawong sing chathaba hengalaglabadi dictator ama oina thabak torogani haina state ki Chief Minister Stalina namkal da local body representative sing the wangang la duna phungdokre se minister sina makhatana haikibeda local body representative sing na leba sigi lairiba law gi matungina masum yam gi interest yenglaga thabak tawgadabani rule of law ngakna sataba sing gi mathakta akan be action lawgani democracy haibisi mipung khudimaki opinion sing adu ikai khumna tagadabani democracy haibisi kanagum amana tawbanga mi haiduna pangtok tawbu yabanati maramaduna discipline laitaba masum aranba thawong si hengalakpa tarabadi ma dictator ama oina thabak tawduna sab sab action lawgani wafamasi local body representative khakta nate mipung khudimaktani haina warning tokhi Chief Minister sina women's representative singasu interaction chatakhi loinana makoina thabak tawbagi daita singadu makoi gi mapu rebi singna oi heloidabani hakhi Masigi mamangda DMK gi President A Rajan Prime Minister Narendra Modi amasum Union Home Minister Amit Shah da state aduda ahenba autonomy kaya pigadabani haina dabi tokhi atopa paw khrana Agnipat scheme gi mayokta Supreme Court challenge tarokhiba petition mathang sayol hearing satharagani Central Government ki makedigi lebak sin matun Agnipat scheme gi makhara Defense Navy amasum Air Force the youth sing recruit tawriba sigi mayokta Supreme Court tharakhiba petition amagi hearing mathang sayol satharagani hairi Air Force oiba pamba Miyoi amana Supreme Court Agnipat scheme gi mayokta tharakhiba petition aduda makhogi career si sahi kundagi sahi mari kakthagadauri masi youth singi career manghanana bohona bani haina pali petition adugi council oikiba advocate MLA Sharma na hakibada government na hawdokliba Agnipat scheme si withdraw tawgadabani government scheme ma hawdoktringai mangoinana masiga aranba masum asuma laidibe singadu hana khanagadabani hauji leba sigi Indian Army da join tawgadaba youth lising humdra gi mathakta appointment letter ngairaga laidibani asiguma marasida center gi makedigi mamang thar armed force ki oina Agnipat scheme recruitment asi sathanaba lakthokibani haidibe scheme si leba sigi youth sing target tawi adu scheme sina youth sing na armed force ta legidaba sahi kungi matamadu sahi marida hanthalle haina center gi thorang asibu criticize tawkhian supali
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ BA.2.75 ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯗꯦꯜꯍꯥꯁ ꯃꯣꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ 3ꯇ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ BA.2.75 ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯁꯤꯔꯤꯁ 9ꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟड ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯇꯦꯂꯪꯒꯥꯅꯥ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯁꯨ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ 19 ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯄꯥꯟ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯖꯤꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯅꯥꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯄꯥꯎ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯔꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯈꯠꯂꯝꯕ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯤꯕꯥꯔꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯂꯨꯄꯥ ₹15 ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯝꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯑꯦꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ 3 ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ पुलिसना फारब मियोइसिंग अदुदी बिहार की दैवारा सरन विलेजदगी आकाश कुमार सही 19 झारखंड की जमशेदपुर की मधुसूदन श्री कृष्णपुरी दिमना रोड मैंगोदगी चंदन कुमार मिश्रा से 94 चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी की हाउस नंबर 30 टाइप 4 सेक्टर 25 की नवीन शर्मा से 19 नागा मपाल सोरम लेरक्तगी निंगोंबम कीर्ति एलाइस मुनि से 94 थौदोसगी मतंगना पिबारल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की मापुना पुलिस स्टेशन कंप्लेन लंखलखी कंप्लेन से मरी लेना इम्फाल पीएस ना एफआईआर संदुना केस असी इन्वेस्टिगेशन चथरखी कंप्लेन मरी लेना प्राइवेट फार्मेसी की मापुना पुलिस हाइरखीबदी मुंबई लेब महिंद्रा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड इम्फाल की एजेनी है आकाश कुमार चंदन कुमार मिश्रगा ममांग मापू मिफम क्या फमीनखी मधुर कंपनी की मिहिर मपालमदगी निबन शर्मा लाखनाखी लोनना निबन शर्मा इम्फाल लाक्तुना होटल लेरुरब ममांग थागी 19 मियोइसिदा होटल लुपा लाख 15 की सेंफम फार्मेसी की मपूना खुशनखी निबिन शर्मा मियोइसि वहेंबम लेकायद लेबा होटल पोलोदगी फ्लाइट तोंगदुना नंथोखिनब थौरांग तौदुना लेखिबने हाइरि थौदोसिग मरी लेना पुलिस ने 21 मरी मक तुआन नुमित सिंग फारब मतुंग मखा ताबा पुलिस कस्टडी रिमांड की दमक सीजीएम इम्फाल वेस्ट ngasi पुथोरखी पुलिस ने निरकपु रिमांड तो तारब मतुंग सीजीएम इम्फाल वेस्ट ने 21 मरी मक था से की तरागनिते फावबा नुमित मापनि पुलिस कस्टडी द थमनबा सीजीएम इम्फाल वेस्ट खंगन क्रियान सु पाउस न फोंदोरखली हौजगुनदि मैम पाउस मतंग सब सिंजगे मसु मैम पुन अनव अपडेट ngamiनसी and thank you